Reka twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Ni amakuru tugiye kubagezaho, amakuru tumaze kubategurira, amakuru agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu Minembwe muri iki gitondo hongeye kugaragara ibitero bya mayimayi mu gace ka Rugezi. Turaje Kinshasa aho abashatse guhirika ubutegetsi ku munsi w'ejo basabiwe ibihano bikomeye cyane byo gufungwa n'ubushinjacyaha bwa gisirikari mu mujyi wa Kinshasa. Guverineri wa Nord Kivu, uyu ni guverineri ukorera mu buhungiro, aratabaza aravuga ko amikoro yamaze kumushiraho, ndetse agatabariza n'abahoze ari abakozi ba province ya Nord Kivu kugeza kuri ubu nyine bamaze guhunga iyi ntara. Turaja muri Uvira kandi aho abasirikari bakuru bakomeje guhunga uyu mujyi ku mugoroba, bakarara i Bujumbura bakagaruka bumaze guca, mu rwego rwo gutinya ko M23 ishobora kubagotera muri uyu mujyi ikabafata mpiri. Wahoze ari guverineri wa Sud Kivu, ukorera mu buhungiro, uyu ni General Burisi Jean Jacques. Uyu rero niwe uri ku ruhembe rw'abashinjwa kwigaba i Bujumbura akagaruka bukeye kubera gutinya inyeshyamba za M23. Turaje mu gihugu cy'u Burundi kandi aho mu gihugu cy'u Burundi abashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015, iki gihugu gikomeje gusaba leta y'u Rwanda ko yabarekura bakaja kugezwa imbere y'ubutungane. Bakunzi bacu, turavuga kandi kuri societe civile hariya muri Uvira, ibyo ikomeje gutangaza nyuma y'intambara yabaye ku munsi w'ejo yahujije uruhande rwa Wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Reka ngusabe niba utarakanda subscribe, uko byoroshye cyane gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu uzoze uyabonera ku gihe. Bakunzi bacu, reka duhere mu Minembwe aho ku munsi wa none mu gace ka Rugezi, ahangani hariya mu Minembwe habyutse humvikana amasasu n'imbunda zikomeye, aho Wazalendo cyangwa se mayimayi bifatanyije n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC na FDLR bagabye ibitero bikomeye cyane ku basore bo muri Twirwaneho. Rero amakuru atugeraho akaba avuga ko bamaze gusubizayo ibi bitero. Ibi ni ibitero bije bikurikira ibindi byinshi cyane byagabwe hariya mu gace ka Minembwe, mu bice bitandukanye byo mu Minembwe, aho FARDC ikomeza kugerageza gukora ibishoboka byose ngo irebe ko yakwigarurira Minembwe ndetse ifate kariya gace kanini kagenzurwa na Twirwaneho. FARDC rero ikaba ikomeje kwifatanya na mayimayi cyangwa se y'Abazalendo na FDLR ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri hariya muri Haut Plateau mu rwego rwo kugira ngo zibashe kwisubiza agace ka Minembwe zimaze amezi arenga 6 zarambuwe. Bakunzi bacu, amakuru aturuka mu Rugezi aremeza ko mayimayi zari zagabye ibitero na FARDC na Wazalendo ndetse na FDLR. Abo bose rero ngo bamaze gukubitwa bakaba basubiye mu mashamba iyo baje baturuka, ndetse haranavugwa ko aba ba mayimayi na FARDC na FDLR bamaze gutakarizamo abasirikari cyangwa se abarwanyi babo benshi, nk'uko byemezwa n'amakuru aturuka hariya mu gace ka Minembwe. Biravugwa ko kandi hari matekwa zamaze gufatirwa muri intambara yabereye hariya mu gace ka Rugezi. Reka tuje mu mujyi wa Kinshasa aho abashatse guhirika Felix Tshisekedi ku butegetsi, abangaba rero ku munsi w'ejo bagejejwe imbere y'ubutungane. Abagera kuri 14, abana ofisiye bagera kuri 14 basabiwe igihano gikomeye cyane, dore ko aba bose rero basabirwa igihano kigera ku myaka 15 kuzamura, kubera ko ngo boba barumvikanye. Hari video yaba yaracicikanye bari ahantu muri hoteli, aho bavugaga ko Perezida Felix Tshisekedi yamaze kunanirwa kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse bakumvikana bavuga ko
ubutegetsi bwamaze kugenda, aho bashimangiraga ko M23 yabigiye gufata igihugu cyose cya Kongo. Bikaba bivugwa ko rero aba ba ofisiye bakuru bafatiwe muri hoteli hara mu mujyi wa Kinshasa, nabo ntibazi uburyo amajwi yabo yageze hanze, dore ko hari video zacicikanye aba ba genero n'abakoroneri baganira ku bijanye n'ubushobozi buke bwa Felix Tshisekedi mu ntambara irimo kubera hara mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Bahise bashirwaho ibyaha, bashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi. Bamwe muri bo rero bakaba barimo gusabirwa ibihano bihanitse cyane, dore ko bahise bashinjwa icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi. Reka tubabwire ko aba bajenerali n'abakoroneri bafungiwe muri prison ya Ndolo hariya mu mujyi wa Kinshasa ku munsi w'ejo bagejejwe imbere y'ubushinjacyaha, imbere y'ubutabera, dore ko abandi batatu rero muri bo bakaba baragabanyirijwe ibihano, dore ko basabiwe kugabanyirizwa imyaka ngo kubera ko bagize uruhare mu gutanga amakuru cyangwa se mu korohereza ubushinjacyaha mu gutanga amakuru. Reka tubabwire ko umubare w'abofisiye bafashwe ari abofisiye 40 bafatiwe rero hariya muri hoteli mu mujyi wa Kinshasa, aho bivugwa ko bari mu mugambi wo gushaka guhirika Felix Tshisekedi ku butegetsi. Bakunzi bacu kandi reka tuje hariya mu mujyi wa Uvira, kandi haravugwa abasirikari bakuru, by'umwihariko uwahoze ari guverineri wa Sud Kivu. Aba rero ngo bakaba basigaye baje kurara mu mujyi wa Bujumbura mu rwego rwo gutinya ko AFC M23 ishobora kwigarurira uyu mujyi. Bakaba batinya rero ko AFC ishobora kuba gutera muri uyu mujyi ikabafata mpiri. Ibi ngibi rero nibyo byazamuye amarangamutima ya Wazalendo barashimangira ko ubugambanyi bwa FARDC badashobora kubwihanganira, dore ko bahise batangaza ko bifuza kugenzura umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi hariya muri Kavimvira. Rero uyu ni umupaka wa Kavimvira, ni umupaka ukomeye cyane uhuza ibi bihugu byombi, aho rero abaturutse mu mujyi wa Uvira banyura berekeza mu mujyi wa Bujumbura, dore ko ari ibirometero bikeya cyane. Aho rero Wazalendo yamaze gutangaza ko itazongera kwihanganira ubugambanyi burimo gukorwa n'abasirikari bakuru bari hariya mu mujyi wa Uvira, aho bivuga ko iyo umugoroba ugeze baje kwirarira mu mujyi wa Bujumbura bakagaruka mu gitondo bukeye mu masaa 4 bamaze kumenya ko mu mujyi umutekano ari wose, dore ko Wazalendo bavuga ko rwose ibi ngibi ari ibikorwa by'ubugambanyi. Ku ikubitiro rero guverineri wa Sud Kivu ukorera mu mujyi wa Uvira, dore ko yamaze guhunga icyicaro gikuru cyabaga hariya muri Bukavu. Uyu nguyu ni General Burisi Jean Jacques, akaba rero ashinjwa iki gikorwa cyo kuba atazarara mu mujyi wa Uvira akajya kwirarira muri Bujumbura kubera impamvu z'umutekano wiwe, atenya ko inyeshamba za M23 zishobora kumugota zikamufatira hariya mu mujyi wa Uvira. Bakunzi bacu kandi reka tubabwire ko societe civile hariya mu mujyi wa Uvira iratabaza, ishingiye ku byabaye guhera ku wa mbere, yewe n'ibyabaye ku munsi w'ejo ku wa kabiri, aho ku munsi wo ku wa mbere habaye akavuyo gakomeye cyane katejwe na Wazalendo. Aka kavuyo katurutse ku kuba hari abaturage b'abanyamurenge bari baturutse mu mujyi wa Bujumbura, bari berekeje muri Uvira gushingura Colonel Gisore wa FARDC waguye mu mpanuka y'indege, aho yapfanye n'umudamu wiwe. Rero bakaba bari mu kazi n'ubundi ka FARDC ka leta ya Kongo, aho rero bagomba gushingurwa ku munsi wo kuwa mbere. Wazalendo ikavuga ko idashobora kwemerera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge guturuka mu gihugu cy'u Burundi binjira muri Uvira, aho yabashinje kuba baba ngo ari abasirikari baba ari abanyarwanda, ngo baba baje kwitegura cyangwa se panga strategy zo gufata umujyi wa Uvira. Ibi ngibi rero byatejeje akaduruvayi n'umutekano muke ku mupaka uhuza Uvira ndetse na Bujumbura n'igihugu cy'u Burundi, aho abasirikare ba FARDC bari barahangwa ku mupaka bakomeje kwiyama
cyangwa se kubuza wazalendo ibi bikorwa, dore ko bashakaga kwica abaturage bari bari mu mamodoka, bari baje mu kiriyo, bari baturutse mu mujyi wa Bujumbura. FARDC igerageza kubakomamo nkokora abazalendo, dore ko abazalendo bari batangiye no kurasa izi modoka, ariko FARDC iza kubabuza. Ibi ngibi rero byatumye wazalendo yikubita ku gatuza, ivuga ko aribo baharanira inyungu z'igihugu cya Kongo, aho bahise bashinja FARDC ubugambanyi ngo kubera ko bemereye aba baturage b'abasivili b'abanyekongo bari baturutse mu mujyi wa Bujumbura kwinjira ku butaka bwa Kongo, dore ko wazalendo yavugaga ko ari abagambanyi ndetse ari abarwanashyaka ba AFC M23 ndetse bakabita abanyarwanda. Bakunzi bacu, iki kibazo cy'abazalendo kiri mu bitera n'ubundi gukomeza kwibaza niba koko ibi ngibi biba hariya muri este ya Kongo, ubu butegetsi bwa Kongo bwaba bubibona bukabyihorera, dore ko AFC M23 bavuga ko barwanira uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakunze guhohoterwa bya hato na hato, bashinjwa ko baba atari abanyekongo. Bakunzi bacu, societe civile rero ikaba ivuga ko no ku munsi w'ejo hari ibyangiritse byinshi, ndetse hari abaturage b'abasivile babiguyemo. Of course birumvikana, ni intambara yabereye mu mujyi, ikaba yari intambara yari ikomeye cyane, aho wazalendo yabyutse itangaza ko ari igiye kuyobora umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Uvira, aho bavugaga ko bagiye kwimira abasirikari bakuru baje kurara mu mujyi wa Bujumbura. Ibyo bise igikorwa cy'ubugambanyi. Societe civile rero irahamagarira impande zihanganye ko zakumvikana zikareka kurwanira mu baturage, dore ko hari amazu yahiye, hari n'abaturage babiguyemo, kandi uyu mujyi wa Uvira ukaba urimo abaturage benshi cyane. Rero intambara yabereye hariya mu mujyi, birumvikana ko ubuzima bw'abaturage buba buri mu kaga. Bakunzi bacu, reka kandi tuje hariya muri Nord Kivu, aho uwahoze ari guverineri, uyu ni umujenerali wahoze ayobora Nord Kivu, uyu nguyu rero akaba ari General Evariste Kavule. Uyu nguyu akaba arimo gutangaza avuga ko atorohewe n'ubuzima nyuma yo guhunga uyu mujyi wa Goma. Uyu guverineri rero akaba atangaza ko atorohewe rwose, dore ko abakozi ba leta bahoze bakorera intara ya Nord Kivu atakibona uburyo bwo kubahemba ndetse no kubashakira imishahara yabo, ni mu gihe yamaze kwirukanwa hariya mu ntara ya Nord Kivu, akaba rero ari mu buhungiro. Guverineri wahoze ari uwa Nord Kivu, uyu nguyu rero yashizweho nyuma yaho Peter Chirimwami, General Major Peter Chirimwami yaguye ku rugamba ahanganye na AFC M23 hariya mu bice bya Nord Kivu. Uyu guverineri rero washizweho asimbuye Chirimwami aratabaza, aho avuga ko abaturage, abakozi ba leta bahoze bakorera intara batakibona umushahara, aho nawe avuga ko nawe yewe umushahara wo kumutunga utakiboneka. Akaba ahamagarira leta ya Kongo rero kugira icyo yokora mu rwego rwo kugoboka aba bahoze ari abakozi b'intara ya Nord Kivu, ndetse ku ikubitiro yahise asabisha ko abadepite bose bakomoka muri Nord Kivu, abadepite rero bari bahagarariye ibice byabo muri Nord Kivu, ko uduhimbazamusi cyangwa se amaprime bahabwaga agomba gukurwaho mu rwego rwo kugira ngo habeho isaranganya n'abahoze ari abakozi ba leta babashe kubona udufaranga dukeya two kubatunga n'imiryango yabo. Yongeye kumvikanisha ko bahoze ari abakozi bo ntara ya Nord Kivu kuri ubu nyine batagifite imirimo, cyangwa se badakenewe cyane, kuri ubu nyine baba bagiye kugabanwa, bakabagabanya rero hagasigaramo bakeya b'ingenzi. Uyu mugabo yavuze ko agiye kwegera Premier Ministre Suminwa hariya mu mujyi wa Kinshasa kugira ngo baganire, abashe kuba yamuha direction cyangwa se yamugira inama, nawe amugezeho ibyifuzo byiwe, dore ko atorohewe kubera ko nubwo yahunze ariko yahunganye na guverinema yiwe. Bakunzi bacu, turaja mu gihugu cy'u Burundi, ari naho dusoreza iyi nkuru yacu. Reka tubabwire ko umunyamabanga mukuru secrétaire général wa CNDD FDD
Reverie Ndikuriyo aheruka gutangaza amagambo akomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Reverie Ndikuriyo ukunze kugaragara nk'umuhezanguni cyane, nk'umugabo wihebeye ishyaka CNDD FDD, aheruka gutangariza abanyamakuru ko igihugu cy'u Rwanda kigomba kubaha abashatse guhirika ubutegetsi mu 2015 bagahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Reverie Ndikuriyo ibi ngibi rero yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru, aho yagaragaje ko umubano udashobora gukunda cyangwa se nta mahoro bazigera bagirana n'igihugu cy'igituranyi cy'u Rwanda mu gihe iki gihugu kizaba kitarabashikiriza abasize bakoze amahano, abasize bashatse guhirika ubutegetsi. Ku ikubitiro Generale Adolphe Niyombare akaba rero ariwe igihugu cy'u Burundi gishaka ko yasubizwa mu gihugu cyiwe cy'amavuko akagezwa imbere y'ubutungane. Uyu muyobozi umunyamabanga mukuru yumvikanishije ko bifuza abaturage babo bakabageza imbere y'ubutungane bakababaza ibyo bakoze. Reka tubabwire ko CNDD FDD yakunze kugaragaraho amagambo menshi y'urwango, aho ikomeza gushinja leta y'u Rwanda ko yaba icumbikiye abasize bateje akaduruvayi, basize bashatse guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Igihugu cy'u Burundi rero kikaba kivuga ko abo bose baba bari mu Rwanda, dore ko bakomeje gusabisha ko basubizwa bakabageza imbere y'ubutungane. Igihugu cy'u Rwanda nticyahwemye gutangaza ko ntaho cyaba gihuriye n'ibi bikorwa byabaye mu 2015, ndetse kikemeza ko nta barwanyi bahoze mu gihugu cy'u Burundi bashatse guhirika ubutegetsi baba mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tubabwire ko CNDD FDD yakunze kugaragara yumvikanisha ko rwose itabanye neza n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi yigeze gutangariza mu mujyi wa Kinshasa ko azafatanya n'abanyekongo mu guhirika ubutegetsi bwa perezida Paul Kagame. Ibi ngibi rero bikaba byarafashwe nk'ibikorwa by'ubwiyahuzi. Mu minsi yashize Evariste Ndayishimiye aheruka gutangaza ko biteguye kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda mu gihe nawe Red Tabara yaba imuteye. Bakunzi bacu, abasesenguzi n'abarebera hafi ibijanye na politike bameza ko igihugu cy'u Burundi nta bushobozi gifite, nta ngabo gifite, yewe nta bushobozi nabo kigifite bwo kuba cyakwigereranya na RDF. Reka tubabwire ko ingabo z'u Burundi kuba intambara yakubura muri Est ya Congo zagaragaye ku rugamba, aho zari zishigikiye FARDC, of course zari zishigikiye FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR hariya ku murongo w'urugamba muri Nord Kivu mu bice bya Sake na Rucuro. Reka tubabwire ko izi ngabo z'u Burundi rero zari zaravuze ko zitazigera ziva mu birindiro byabo, batazigera bahunga, ndetse ko AFC M23 itazigera ifata umujyi wa Goma. Ariko siko byagenze, intare za Sarambwe zabakijeho umuriro, izi ngabo z'u Burundi ziza guhunga, ndetse zimwe ziza gufatwa amatekwa, zimwe rero zikaba zarafatiwe ku rugamba, izindi zigahunga zikanyura Minova zigaca muri Bukavu zigaseruka muri Plaine ya Rusizi kugeza kuri ubu nyine rero bakaba bafite ibirindiro hariya muri Plaine, abandi baratashe barasubiye iwabo. Abasesenguzi rero bakaba bavuga ko bakaba bemeza ko igisirikare cy'u Burundi kidashobora kwigereranya na RDF, dore ko igisirikare cya RDF kimaze kuba ubukombe muri kano karere ka Afurika yo hagati ndetse na Afurika yose muri rusange, bitewe n'ibikorwa byabo bagiye bagaragaramo, ibikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano mu bice bitandukanye bya Afurika byari birimo biberamo intambara zikomeye, aho twavuga nk'igihugu cya Mozambique, nko muri Cabo Delgado, yes, mu ntara ya Cabo Delgado na Centrafrica, ndetse no muri Sudani mu gace ka Darfur, ndetse no muri Sudani y'Epfo. Bakunzi bacu, ibi rero igihugu cy'u Burundi gikomeje kwigamba, abantu bakaba bavuga ko byaba ari ibikorwa byo gutera ubwoba cyangwa se byaba ari ibikorwa by'ubwiyahuzi, dore ko igisirikare cyabo gikomeje gukemangwa, ndetse kugeza kuri ubu nyine kikaba gishinjwa no gukorana na FDLR yasize ihekuye u Rwanda. Reka tubabwire ko kandi
hariya mu mujyi wa Uvira kugeza kuri ubu nyine hariya usalama itameze neza, umutekano utameze neza, dore ko Bazalendo bamaze guhunga uyu mujyi, bazamutse mu misozi ihanamiye uyu mujyi wa Uvira, aho bavuga ko batizeye ko FARDC idashobora kubagabaho ibitero. Ku munsi w'ejo Wazalendo baratakaje cyane. Ku ruhande rwa Wazalendo, ingabo za generale wiyita generale Makanaki ndetse na Meshaki na Rukumeta, ibinindiro byabo rero biri hariya mu mujyi wa Uvira byagabweho ibitero bikomeye cyane na FARDC, ndetse Wazalendo benshi bakaba barahasize ubuzima, abandi benshi bakakomereka. Biravugwa ko rero Wazalendo bamaze guhunga uyu mujyi wa Uvira kugeza kuri ubu nyine, bakaba bari mu nkengero z'umujyi, dore ko bafite ubwoba ko FARDC ishobora kongera kubagabaho ibitero. Aba bahoze ari abashuti Wazalendo na FARDC kugeza kuri ubu nyine ntibumvikana, ntibacana uwaka, dore ko FARDC yakomeje kubashinja agasuzuguro no guteza umutekano muke hariya mu mujyi wa Uvira. Bakunzi bacu, reka tubashimire, reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza, muhahe muronke, ndi butarakanda subscribe, biroroshye cyane kugira ngo amakuru yacu uzoze uyabonera ku gihe. Murakoze.